abakunzi b'amakipe muri hehe nk'ikipe ya Rayon Sport, abakunzi b'ikipe ya APR FC n'amakipe y'amakipe bakomeye hano imbere mu gihugu muri he, muze tuganire neza cyane turebe uko byifashe, dore ko muri iyi shampiyona haraza kuba hari urugamba rukomeye cyane, dore ko kandi amakipe yombi afite imikino igomba kubera mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Huye. Se byifashe gute? Egere no turebe uko bimeze. Ikipe ya APR ubungubu tuvugana rwose imaze kuba ikura intsinzi mu karere ka Rubavu, imaze kubita ikipe ya Marine ibitego 2-1. Ni umukino wagaragayemo guhangana gukomeye cyane, kuko ikipe ya APR byashobokaga cyane ko yanganya n'ikipe ya Marine igitego 1-1, ariko biza kurangira ikipe ya APR rwose ibasha gutsinda uyu mukino. Igitego cya APR cya mbere cyatsinze igitego cya Areba, kandi igitego cyaje ku munota 59, hanyuma ku munota wa 90 bongeyeho iminota 5 ikipe ya APR habura umunota umwe rwose iterekamo igitego cya kabiri cyatsinzwe na Rwandika Jean Bosco. Iki rero nicyo cyaje ari igitego cya kabiri, mu gihe witwa Kwitonda Areba yaratsinze igitego cya mbere ku munota 59. Ikipe ya APR ni ikipe rwose ubona ko uyu mukino usoje neza cyane, kuko yitaza gutsinda umukino byari kuba ibibazo muri iyi weekend. Ubungubu rero uko bihagaze ikipe ya APR ni urugamba uko bihagaze, kuko ubungubu ndabona ko yamaze kuba ndetse itanga ikaze ku basore babiri rwose yamaze kuba isinyisha, yitwa Denis Omedi ndetse n'umusore witwa Hakimu Kiwanuka, akaba ari umukinnyi rwose nawe ukina nk'umuwinga. Aba rero baje kuba bafasha ikipe ya APR, dore ko n'uwitwa Denis Omedi nawe ashobora kuba yakina nk'umuwinga, nubwo nanone ashobora kuba yakataka. Bose rero bazaza kuba bafasha ikipe ya APR, bazaza kuba banyura ku mpande, ariko Denis Omedi anyuzamo ndetse akanataka. Babaye rero ikaze mu ikipe ya APR kuko bamaze kuba bahabwa amasezerano. Aba basore bombi bakaba baje gufasha ikipe ya APR. Ikipe ya APR kabisa utuvugana irishimye cyane, kuko ndabona irimo ngenda itanga ikaze ndetse inashimira abafana bayo bose bamaze kuba bayigwa inyuma mu kanya ubwo yarimo ihatana n'ikipe ya Marine, ndetse bikarangira inatsinze umukino. Ubu ngubu tuvugana amanota 3 yongereye kuri 28 yari ifite, igeze amanota 31. Ubu ngubu rero iri kurushwa amanota 5 n'ikipe ya Rayon Sport, bikaba ari byo bigiye kuba biherekeza muri iyi weekend, aho igiye kuba ihatana n'Amagaju. Amagaju naho ntabwo yicaye, ari gukora imyitozo. Kapiteni wayo Nyakagezi nawe ari kugenda avuga ati turiteguye cyane, ari kuvuga ati twiteguye guhangana n'ikipe ya Rayon Sport n'ikipe ya APR FC. Ese biraza kuba bigenda gute kuri uyu munsi wo ku cyumweru? Reka tubitega amaso. Ni nako kandi ikipe ya Mukura FC nayo ikomeje kwitegura ikipe ya Rayon Sport muri iyi weekend. Ubona ko hano mu karere ka Huye rwose biraza kuba ari ibicika, kuko haraza kuba hari amakipe y'ibigugu gusa, yaba ari ikipe ya APR ndetse n'ikipe ya Rayon Sport. Kuba ari ibigugu ntabwo tubigarukaho, ariko ikipe ya Mukura nayo murabizi neza cyane ni ikipe y'ikigugu, ni ikipe ikomeye, murabizi yagiye inyuzamo igatsinda imikino ikomeye, ndetse murabizi ko igeze kujya mu gikombe cya Confederation Cup, ubwo natwaye igikombe cy'amahoro. Ni ikipe y'ikigugu nayo, ariko nanone ikipe y'Amagaju turabizi neza ni ikipe y'ikigugu guturuka hariya mu Bufundu cyangwa se mu karere ka Nyamagabe. Ni ikipe nkuru cyane hano muri amakipe ya shampiyona y'u Rwanda, dore ko iraza kuba ibihuza ngo na anniversaire y'imyaka 90 imaze rwose ikina umupira w'amaguru. Ese biraza kuba bimeze gute muri iyi weekend? Ni mube hafi muze mutubwire niba ikipe ya APR kuko ari cyo igiye gukora muri weekend. Hanyuma mu gihe izaba yabashije gutsinda uyu mukino w'Amagaju izahita igira amanota 38. Mu gihe rero ikipe ya Rayon Sport izaba yatsinzwe cyangwa se yatakaje umukino, urumva ko hazaba hasigayemo amanota agera kuri ku inota rimwe ryonyine. Inota rimwe ryonyine rwose nibyo rizaba risigayemo. Ese aba basore APR yamaze kubisinyisha babiri, witwa Denis Omedi ndetse n'uwitwa Hakimu Kiwanuka, bose hari icyo baraza gutanga cyangwa barazamere n'ubundi nk'aba dusanzwe tuzi ba Chidien ndetse n'aba bose bicaye ku ntebe dusanzwe tubona nk'aba barafti baraza bakicara, ntabwo bahozaho ngo babanza mu kibuga. Se biraza kurangira gute? Reka rero duhure muri comment mutubwire niba ikipe ya APR ifite n'amahirwe yo kuba yakomeza ikaba yakavasa igatwara n'igikombe. Byose ni muri comment duhure. Byo musabwa no gukora like ndetse na subscribe ndetse na share, hanyuma tugakomeza kugenda duhura mu biganiro byacu bigiye bitandukanye. Ni hano kuri YouTube twasemwo Imikino TV.